Pinaka going on a train station in Warszawa, Poland. Ano Pinaka, everybody. Good morning from the train station in Warsaw, in Poland. It's a beautiful morning, and we are waiting for our train to take us to Prague. We're going to the Czech Republic. The capital is Prague. Nabami ni Pinaka di Solito ng Bula, sa may taman ni Tavi, may garamitan sa Tavi, Polandi, and now we're heading to the Czech Republic. And we'll spend a day there, doing some more research and work in Prague, and then we'll make our way over to Frankfurt in Germany. Dan abang naman ng kabila po, kira sa labor mo ito na ni road train, and it's coming in the next few minutes. Labo, abang naman ta. Meron na alin ba nua? Ini bulan isa. Masarapat to na train station boy, na kinanduro na kinatara, na mataran bintu boy, o na train boy na ngutu abang ko i Prague. Le ngutu asare Budapest ato ya. Bibitu kena o china walu, rusanga ulu ka walu. Na minit baka matakaniko. Na kiro na laikel chukai vengo Czech Republic i Prague. Na go walu na miniti me ono na kolok na ka. Antina. So ka baka samta ka bibi chini baka na au. Sarsar. Yeah, sarsar. Oh, I'm really looking forward to this trip. Meda semata na bunong ko Poland. Mela dia ni Prague na train ko ni uti biso chi Prague. Uti was musare Budapest. Na kortura na ke Hungary. Yung kita andar kan ko gorong. Goro nundra nabi baka terasa kita nagar mo pala na infrastructure. Nundra develop ta kan kuno ni kuno lebro kuno baka Europe, Eastern Europe is all landlocked. Kasama tirtungan ng salam misti manibanua. Nakabatu tu kan basi. Kasama ta ka tugro ana namo chuko metero may ponto mo taka. Kata ka chuko na siya ni mai. Pero rin mi baka din mo menta ponto na train siya na basi. Seo buka. Miranyo sarsar. Pero bakit ito na siya mataka, so nakasar. Para sa riway, watakin na namunray watikoy. Yan rin naka. O baka mo ito ninundo na sarsaram bula. Sarsar bakay buwa. Iya, bulu-bulu pinakasuka po, turang to tite. Sige pa ko kami ko na itamba ni Ndalo. Tendalo, tetu mongko ko tolong ng talo. Dolon na tapioca, sa buwan ng boro, sa bulan na bele, sa buwan talang ko na China, tete chiko, wawag chiko. Isa, pero bibiso, tinaniraw live chicken ko, kaya makayasa na ito na kami borsa, sa rin kiro babuta, na taraso na lor na kanda, suara sini maru tak gerau kiri bisoki. Bikin punya bakal juga na kanda beli bakal murid cuma dapat bata. Ni dokter ti, iyo. Kira bakal harus kaya ni kira bakal murid juga ni bikin ni kira ni tak ni na maru tak na ni rogi bakal sar tak cukup. Minta marau nggak ya lo binaka. Bakal nakangan tu tak kau dokter ti. They lebih ti, they and we enjoy the free trip or the sar cukup mai. The road is packed. Doon ako magaling. Naka. Alam ko ano to train minanta kuni. Alam ko. Mode malaya. Iya. Direda na platform tali to sa lente. Iya, tali. Mandandua na bro. Ako susara na kinakaba ya. Kombo toro na ba pati kinatulong ko sa international baka bibira sa underground nila. Para chicken nila lang ako.
rangai kita matangay talaga tambah ruwa tamutun rangai cukin hera local se Kaya alam mo, kita naman mo nampak siya nga. Dotani? O Dotani ya, Dotani. Dotani. Coba ya alam mo. Kurang na napa. Sasabi na ko. Szyber. Tak mo dali tar. 346. Iya, terus angole di mode sakil mengone road train. Desa mani loma. Mode wata mai bua. Oh, la talo bina, mode mo Mumbai. Apa ngori?